Haka jigla kai AFC Under 23 Championship hapring ka Qatar Persia ika Australia. Haba pai shek reng jigla kai baro artli ki ken hun kia khai klemla abat pen khi jan nadu ba kela step hadu ba kod chong ka jigla kai. Baling bang ne jingya khai ka Australia kala du ban rung shek quarter final. Haka jigla kai hapring ka Saudi Arabia Persia ika Iraq. Haka ne jigla kai ka Saudi Arabia kala mat ika namrem hadin bagala syak Liem hakmat ka Iraq ka arla ka wei. Baling bang ne jing job ka Iraq kala kiu shek kerdan ka Nyngkong haka mi ya ken point bat kala yo ru ban rung shek quarter final. Haka jigla kai hapring ka Japan Persia ika South Korea. Haka ne jingla kai ka South Korea kala khore ka nam job hadin bagala la Liem salit ya ka Japan dai wei la not bar ya ka shigol jong ka South Korea la yo ban tap leng ba min wo kim haka minen ka ba nyau peusan. Hagawai par kecil lekai hapring ke Indonesia Persia ke Jordan. Haba pai shak ke kecil lekai ke Indonesia kadang peteng ban khori ke nam job hadin magalala ban Liem sup ya ke Jordan hadu sau lakawai. Bad haga ke kecil lekai Ferdinand oleh yo ban tap argol nak benta ke Indonesia. Baling bang ke jing job ke Indonesia kalau yo ban rung shak ke quarter final haga Sien ke Nyngkong.